Hello. Te ki tātau ki whasi. Tau whio hei whakatonga, tau aruhika mau matakairi ki a whirika whanwhanonga whas. Ko whai whasi koe ni, o ku atu I a mau tolu ko toa pe o ku mau in a good mood. You're in a good mood? This song is for you. Ho mo lele o mo fe hake o ku ofa pe o mo geis o mo sai pe me he feitu mo tune in me ai pe o mo I api pe o mo I henga we anga feitu pe o ke ai a big hello from myself pe a mo e patoa international o kai pe ke patoa nusila to all of you o ku tau whai mau pe mea tau wanga ki ai, ko e tau whawheta e ki he e ki hono tau hima ki tau tolo tau au sia mai fu a whakolo a koe ni, fu e whia whakolo a koe ni. Ko tui pe mahalo ku le iti Sila, he tai mini Auckland, ko uhinga ko e daylight saving, ka it's probably o mau taim tatau ma anu Sila tai mini motonga. So if you're tuning in from
not from New Zealand or Tonga, I hope you're having a good evening. Pea ki Amerika, o mau tolu ko mau kei a fuoloa, mau ofa ke mau tolu malo tune in. Tau whakatapu mau pe ki he ngahi wheitu, me ngahi kakai, o ton ke whai kia whakatapu, tau whakatapu ki he kia tau tui, kia tupo wono kai pehe ki hono whale, whakatapu ki hau ei, ki ha mata pule, at whakatapu ma kehe, ki he kau taki lotu kotoa pe o kua wat ki ai ki i polokalama pe i kai, ka tau whai pe ai mea tau anga maheni ki ai. Pea atu lewa mo special whakatapu ki a tau tolu kotoa koe ni koe ai kau commoners, pe koe kau tua, kakai oi whanua. Oku, ka pau koe ki hata whakatapua tau toki tau special, let's just whakatapua pe tau tolu and make ourselves special, he? Ko ia kai ke ko huto mui mai pe malo malama ko sea kana live ya malama ia ka toki hu mai enau o si whamanatu atu aneafi te toki live he whiawhini o ko sa ia pe whau ki hange ko ukulau o ko sa ia ke hao ke tau tala no pe current events ai mea pe ai patoa ko ia o ko whamalot malama ai fuafatongia me Amerika lahi malo o hao whakakato mo whai mangahi ku mangahi mea ke mau wakai atu ki ai. O ku fie kamata pek tala noa o ko fie o ko ko pehe ke tau kamata pe me he news mea koe a lokolo, pa tau toki lere ai peki he ngai mea internationally. Ha whaahinga mea na tau siola'a that's current on Facebook. Koe a honi na whaia e mau ki polokalama i he kele a voice na kau mai ki ai e whakafofonga o tangata uluaki a se aus pohiva pea pehe foki e haapai tahaua, whakafofonga waahinga haapai tahaua kia mo ale whinau. Ne mau tala noa ai ki hono tuku mai koe ni e ngai lipoti me he ngahi wahenga aia na e me focus e mau tala noa i he foi lipoti koe ni ai pale mia me he wahenga tonga tapu hongo fulu. Lahe ngai mea ke tala noa koe ki ai pea koe ai ka pau oku ke ne kai ke tune in nau tok share i hake ni ai fo i polokalama i he best kona ai international lo. Ka te tok share at ke upes ke he ha whainga maali e. Interesting au pito ai ngahi mea ne whai ke tala noa. Lai pe koe tau tala noa. He, tau lotu ke tau tala noa me patoa pa tau sio atu ai o tau whakakau. I am so glad o kua kau au ke tui patoa. He? Koe ku mea koe nau hau koe mo ia koe mehe osi koe ngai ai tālanga koe ahoni tuku mai ngai facts mai ngai moni i mea ko osi lele music whaka moni i ma mea whekau aku mo i ripoti hu mai mo e onga whafofonga o kau mai o tuku mai mehe mea na discussi loto koe wharea lea pa koe ai. Ko mea pena una e oske polokalama ko whakakaukau. I am so glad ko au o ko tui ki he patoa. He oswai polokalama ko ia. Ose ange peko iak te ongo i ngahi lolo mai e ngahi whakakaukau keke he me ngahi ongo keke he. He kona uhi ngā foki. Ka pau na e peki pepe na e kau pea po hiwa ia whafofonga wharearea ka na e kai ke kau he patoa na e mei si at ko ki ai na tau mei pehe mei mahino he mei mahino pe uhinga ne whai pehe mo mea na e kai ke haa ne ilo ia ana mo ngai mea ke ngai mea ko kona e matea ki he patoa
Pea mo ngai whakakaukau toka te rine ai patoa. Whakotutu ki hapure anga. E si I lava ai ha ngahi ngā ue mo ngai tokoni ke hā ke aki iho tau kakai ki olunga. Mea pango. Mea pango, mea pango, mea pango. He? Mea pango. Pea kua tau siki, he whai, he ki pale mea koe ni, mone ki kapne ti, ai mea koe mata fefeka, hai kapa, he loi. He? A ue ke loto whale a lea. He? Oku nau ke I loi pea. Pa ko tu kai taimini, ko ke te ilo I pe tu fefe honau lo ngutu, he ko ilo I foki e nau loi. Pa ko pehe pe e au whaka malolahi ke se tita ki he ne whotutu e ngahi poloka lama o mai e ngahi ulu I uni ongo ke tau tala noa ai ki ai, pe a tau toi lahiange e tau ilo, ke ngai mea kou hoko ko tau ki pule anga. Hai whangani hia ku nau tamai e nau tolu. Mea ku mole ha mau tai mi, tani ku mau pule anga, mau tali pe ke he wanoa ua taha. Mani ko ngai fo iloi ko ni me ngahi, mea ko ni ko whau holo koe mo campaign aki ko haki pule anga ko ni mai ke wanoa ua taha ko tau ka anga tu pe tau tolu tae au ngā tu whangai pakatapu. Tai aonga whakataha pe o whea mo kaki whea wāki pe e tau pacheti ki se niti ko hene tau lepa mo mea whakataha I pe mo wheitu ko toa pe whea mo kaki. Whea mo kaki e pacheti, whea mo kaki, mea ko toa pe whea mo kaki. Ko ngai toko ni koe mei muri, koe ke lava whakafoke te kakai konu mate pe ho tau kakai. I muri. Ta e te nau lava whi iloa ki mo nau whamili. Ta e lava kai ke iloia pe kua hanau mafu. Oi pure anga koe ni. Pena nau tō he tuwha mafu. Ano whau koe tau tolu koe e ki tapuang mo ia. Ko tu ia na e tō tau ki kakai koe ni ko nau whakarere pure anga tai mini he tuwha mafu. Hala ha me I ongo I. Tā puni mo whakahako ani. Whakangata ai pōta. O siange ko ia. O te eke mauha ko viti tonga. Ko I hale vai mea anau tolu o ku whai. Ke whakafoki ato nau kakai. Ka nau sivi mo nau tesi. Kai ke ha process. Kai ke ha mea nothing. Ko whakangongo pe ospe ko ia. Wakai pe ko ose atu ko ngai mai nai whiha. O ku tahani fo waiha ko vitonga. To extend ni atu pe. For what reason? Ko extend ni atu ka pau nak whakafokia te kakai. Ko hea nau mena e whai ake fupaanga ko ne toko ne to ake New Zealand, Australia, mo wherever else na o at ko ki tonga. He? Hala ke nau, pete nau, hala mai pea o ngawe aki hangahi, angahi holo whakakolo. Ke nau hanga of nothing, mate piho tau kakai. Ko mea peo nau tokanga ki ai, ko nau own agenda. Pa koen ko tala le me lipoti, o ku koe langa koe ni koe na e, nau palani, ke nau langa e whare ua mano. Ma tonga kotoa. Nau langa whare ua mano. Hu mai a se aspohiva tala mai ko statistika e ni une mau. Ka toa tonga wawa uha apai e ua moyongo ni ua ko e whare pe e taha mano. Tupu ki awe ke ua mano. Ka koe langa e whare ua mano ko e aki ha. Sirini mei fe. O ta o siat pe te tau iloi koe campaigni. Ka koe ripoti ni koe ai paremia. He? Kai ke ngata pe ene mei ko whatuloa tu pe ka tau ngawe aki pe ai lea koko tau whemahino aki ai. Ko e whakalanga rea atu ene ki ripoti. He? Ene mea ko whotutu me ke langa koe whare koe ua mano.
Ko e fu tanu hala lau miliona. He? Ma ngoi process ko e tanu hala. Ko fu ipe moha mama. Ko e ni. Lele hake me iai ke kempeini aki. Ai. Langa whare wa mano. Ko langa ke no fua hai ko me ose kakai o mai ki muri. Langa whare wa mano. E langa nai whare wa mano ko ni he tau e fiha. He anga nau whakaukau. He? Aia kua pau o tau pehe, ai ka whakafufua ka walumano ke he whare taha. You guys do the maths. Pe ka pau e walumano koe ririu ke he whare taha. Walumano koe pe koe fiha. Liunga aki ia e whare e wamano. Ko ila e poko kotoa ngahi ulu he kau me lai ulu ia no whakatau ake ngahi nau whare me mea. Kai ke taha taha tonga te ana lai ulu nau lue poko me. Kai tai o te fufu ulu kakai ke whakalahi aki. E langa whare koe ni. Toe hoko mai ke he lulu tai. Nei ton ke ui peko lulu tawa. Toe hoko mai ke he lulu tai. He? Ko mea kau sai koe tau hanga koko tau whakahoko koe tau ngai polo kalama me mea. Ko unga ko tau hanga e koko tu watu e mo oni ke ilo koe kakai. He? Sio ke nau loi koe whika o koe me lulu tai. Ma ulele. Ma ulele na kai kia whinga e kume paso. He? Na e o mai koe na application ni pe o atu koe ngai mea koe ke nau meet the criteria my requirements koe e paso pe tola ni makilu. Koe process it will take almost 12 months or so. He? Nau kolosi lewe na toke tali e kita koe o e civil aviation ko atonga ke o at me iai e ki certificate ko ni whai holo aki. Pea na nau os malanga i mai fokusoi koe tahane nau ngai loi. Malanga i mai e maama ange whea koe ni ai lulutai i hatoe waka puna. Koe tu koe tai mini o mamawhang ho o puna ki wawa umomea ho o puna mai mei tonga ki nusila. Yeah. Yeah. Ko whihui le vai no whai koe talatala noa ki ai mo kakai. Mo manatu i mau pe, ko kau ko tānoa ha mea ko mau discuss. Ko not only o pai discussion ni i he polokala leti o, ka oku, ko ngahi mea ko tohi mai kakai, ai ko tuko he taimini, oku lahi pe ai tohi mai i he ngahi mea ko nau whanonga he leti o. Ai ko ngahi mea ko nau tohi mai ko talatala noa, nau talatala noa pe i he mea koe ni. O nau talatala noa pe i he kai koe ke nau tala mai koe kua mau maama ni onga mau nofo i tonga ko mau maama o ilo. O ku mau ilo i e tae ofa e pure anga i e mau tolu. O ku mau ilo i ai whakahekeke i e mau tolu e langa whale. O hiri ko ia mau sieto koe ke hatau pa anga. O ku mau ilo i koe futanu hala koe ni o ku i kai ko ha mau whie mau bibiri. O ku mau ilo, koe mea pia koko te whanong ke o ku mau ilo i, o ku mau ilo i, o ku mau ilo i. He? Pakona mo oni o nei. Ko te sia tuka ke tuku ia tuka ke whai mai koe enau tō o ngahe ko osmahino pe ia o whihala ake. Hange pia na hanga pena tō campaign i tau tōnu. Honestly, if you think about it, nau aluholo nā tōru soko ni koe lau mai koe au kai koe ni, moe ha koe ni. Te nā woki haapai koe o ai e au kai. Ka koe tō o ngā mo ui. Hanga ke hea, si hova tapu mo ia. I karas au kai koe ni mangai tutu uni, koe ni mangai mea koe nung nau whau koe ki pure anga. These are heartless crooks. Yes, I said it. Heartless crooks. Ai whanga ki kau, ai ki pule anga kone taimini. He? Kai ke nau teitei nafna topa nau whakakau kau. I kā, e saipe tā kotoa, hange peko koe tau whaarea. Ngari pe ia mo mea, ngari pe mo mea, kaku fuu tae ngari au pito ia mo e tau pare mia, he koe fuu whai whekau. First of all, na toke hau peo PM ki mui, kana e fuafua whai whekau. Pea tau, taimilahi tau ongo i koe ke tau koe ke tau loto ke tau ave ki hangai lea. Kaku tae tau, that's my opinion, o ko responsible pe au ke mea koko talatu. My opinion and my opinion alone. Oku tae ngali,
e ne whai e mea koe whai whekau, pea moeanga, mo ne whakawhianga i kok whai mai ki hono kakai, he koe pale mia ia oi pule anga. O ku fuu tae ngali, pea ku fuu tae tau. O ku selfish, o ku sio kita, pea o ku afungi, ai pale mia koe ni. Pea kou sio atu le wāuia, neongoi pe ui hano mata i tohine fia kai. Te set kita e koe atamaia, ke ilo pe tu i whee. Koe mea ki mui pe kune atamai i e businessi, pe ko atamai lelei ki ha pe wahano mala e ko ha. Ka koe kakai ko, koe ko honau mafu. He? Ka nau taki mua ha mea, ka pako taki mua kita ha mea o ku te, koe toko taha ofa kita. Pe ko a pepine, pe koe tangata ofa kita. O ku lava pe he te action, o talai pe koe whaahinga, koe tangata whewhe kita, mo whewhine whewhe kita. Tā koa koe whaiwhekauia koe ni koe kui o tae ofa, koe kui o tae ofa whakapoat pe. Whakapoat pe. Sio kehe, me o ate ripoti, a whakafofonga koe wa o tangata pua, ke o atu ai le o koe kakai o nau talate mea nau loto ki ai. Sio kehe ia. Sio kehe me iai. He? Ka ha uia, o holi mai, ke tau tari e tau tolu, ai langa whare. The interesting thing about e langa whare, ko os kamata ia. Ko os kamata ia, hiri ko iak te ke whahunge ke kabineti. O ku nau nofo pe, o feinga i pe, ha whaahinga turiki, e lahi ai, pe whaingofu ai, e matamama ko e kisirini ko e tuku hau, ke alwai ki tua. He? So according ke lau koe ni a whakafofonga tangata ulu aki, tulo. O nau ngawe aki contract langa koe ni, pe moe kon moe kakai si aina. The contractors go na whailanga koe kau si aina. Kai si fe ho tau kakai. O ku nau poto pe, o ku nau, they have skills. O ku pe nau skills o nau lawai langa. Pe mahau te nau whailele iang he te nau ongo i koe langa api kakai tonga. Fe kau suppliers ko ni ko atonga. I kai, mea ko tau pe si aina. Hoi awe, ko tau tāna pike ek mamahi o tau loto, mamahi o tau ulu. He, mamahi o tau ulu. O ko tau sio atu ko ke whakaware, koe ke ngata pehe. Kai ke whake te lava e nau loi, he ko official o mahe e paso ia, anota e kai ke whake nau lava, na kai ke nau issue ha nau certificate, kone anau tolu koe ke nau whakalele aki, ai whipuna aki koe ni, o e nau lulu tai, o e nau fu mea. Ko tapau atu. Ka pau kia hau whaamili, pake o whaamili, o te ke heka koe lutai. Laka ko heka e anusila, heka mai me e kuantasi mo e ape flights koe ngai airline ke he, mo almotonga we aki ia, mahinok na ospase standard whakamaman lahi. Tuku pe e alulu tawa ia, ai pure anga, he, whakaniu motu, whakakokanati pe hono whakarere o naia, he koe whakarere pe he kau. Nati la lahi. Whangai whakatapu. Tau mate tatoria he fia. Ka pāpuna nau whai something positive hange koe ni. Kai ke nau hanga tāpu ni i ho tau ngutu. Ke nau hanga o ai ke mahino o ku pāsi ai lulutai. Pe koe nau airline ni i standard whakamaman lahi. Koe uinga he kai ke tau toi whakaanga tu moha. Koe uinga, they did their bit. They did a good job. At least koe me aia ai whonua. Pea e wheheka aki o lai, mo whewhalau aki o lai ho tau kakai. No. Ko nau tolu, o ki kai ke mahu inga, ko e moau, pe ko tau hako, pe ko tau ki family, pe ko te kakai ko tonga. Hala ata. Ko e mea pe ko mahu inga koe taimini, i he mo ui koe e kakai sio kita koe ni, mo afungi koe ni. Whai mo maki certificate, whai mo puna, tāna ke silini. Tāna ke silini, koe unga koe a... Koe mea ne malanga i koe e he palemia. Koe ngau e koe ni project i koe ni langa whale, koe mea e pure anga whakataha moe peki.
Ngā loi he fu fai whekau. Fu fai whekau loi koe nu kai ke toa peitua ne loi ai. Loi whare alea, loi he press conference, loi everywhere. Ngā loi he motu a palemia. Na e osi hākoani. Na e osi tala, koe lesi sita koe oi peki, koe lesi sita ia I he non-profit organization. Oku I kai ke lava o pipiki a non-profit organization ni moi pule anga. Tala ka pāti ai peki. Pāti ai peki ko ngā ue project e ngā ue ai pāti ai peki pea moe pule anga. Nā pa anga ai peki I whe. Koe whamalo, ko whamalo ke kiange koe whamalo ka se tita moe le tioke le a. He koe nau whakawhei mai peke mau kau mai I ha polokalama. They always, koe mau mai piko tangte polokalama, pea e pehe mai le, tala mai le vese, te ko polokalama a honi tuku mai ngahi mea koe ni ko kou hau he ongongo moe mea koe haho mo lau. He? Pea urak whakamatala I mai fuke facts pe koe mea kou mo oni, mea kou glele koe he ongongo, na as tuku mai he ongongo koe mo oni moe mea, ka mau toki o ati e mau tala e mau opinion, o whai a koe polokalama moe mea. Ilo no whakamatala mai koe ai mea koe ni ki he palemia koe ni ane fo ilipoti koe ni. What an insult to anyone's intelligence. What an insult. Ai kono moni ana koe kiu ilo e au ia pe kune toi whakakaukau I. He? Pe uk malohi ange enau ngai mea koko palani. Ka pau o palaku mo loi e mea koko tau lava ko whanongo mo siomata ki ai. E lohi aki tato le lulutai, lohi aki tato le tanuala, lohi aki tato le langa whare. Hua noa, ai mea koko ke tau lava sio ki ai. Mukai ke tau lava whanongo ki ai, nau ngai whotutu umo e mea. Hua noa. Hoia we. Ne tau nofo, pea tau mau hakakai pe. Ne pu whenga kakai ko nina mau mei whe. Ke na o mai. O si I whai. Hono tatake ki pule anga o tonga. He? Pea koe nau mea mahafu aki. O tua motanga ko hokto fia mea. O ku nau ilo o nai koe kakai nai koe ni koe nau actions pe koe nau tō o ngā. O tau lava sio atu ai o ku iai ha mo ui whaka o tu ai. O tau lava sio atu ki ai o ku aha tō o ngā ai I whakamolare. O ku maorunga kwa fu standard, high standard e molale I he enau tō o ngā mo ui. So sad. So sad. I'm really sad, maho tau kakai. He? I'm really sad, maho tau kakai, I hono ngahi. Kono ngahi pe whangawale, mo se ono ngahi. Well, on the other hand, neongo e nau whai pehe, ki se o tau kai ngai tonga. Ka koe mea koe ke whai, mea koe ke tau siat ko na tau tolu ko ni ko tau ki ima uka ki matata mai ko ma ki maama. E hange pe ko tui pe ko sio e fukakai unau poto mo nau te mamangi e tau tolu mai mea. Pe o ko ke tui ki he patoa, pe I kai. I'm sure te ke sio pe tatau pe mo mau sio. Pe ka pau ke sio at pe koe ke nauhanga o va inga ake iwi e kakai, he, mo e nau whai e mea koe mo ui sio lalo o malohi aki e kakai, thinking it's okay. Pake pehepe koe I kai, okay, tika pe pure anga ya koe ni, then you're definitely have something wrong up here. And mahalo morally corrupt as well. Ko iai, mo whakakaukau nge taimi koe na e kei patoa apo hiwa. Sometimes o lele whakaukau mo whakaukau. Ke tau sio mai pe nai whakotutu ngai mea ia e patoa ka I o loi pe ia. Mo pehepe oku, he?
o ne nofo aki mo ne loto aki ngai ngā we me ngai me pe. I am sure hangi ko whakamatala ki mua i he e ku polgalama e taha. Ka pau nei alu pe ia mo ka tama kona nau heke pea mo haki I konga ngai principles kai ke tau expect nau o ka kato mai mea e patoa ka pau pe na nau si alu pe mo haki I konga o ngai principles ai patoa o apply he nau ngā ue koe ni. He? Te tau sio at mahal na iaha e thika moha mo lale moha mea I he anga o nau whakawhia ngā I ke ngari na nau I he patoa. It's so pathetic in a sense. And it's so sad. Ka ki tau tolu ia. Tau kovi ia tau tolu ia. Kovi ia tau tolu ia ke nau to onga kou whai. Whewheka ha I kapa. E ko ngai o tioga nai play mai he mau polkalama ki mua. Ai confident I ko ai lea ko ai fu minista paanga. Ko kuonga ni a VC. Pe paso e mai mea o CV mai peia o VC mai peia. VC stands for video call. If you kapau kai ke mai no I ne uhinga ko ne pe VC. VC mai pe ai aku mai no ni na confident ko ai talanoa. Hange ha ne talanoa ma kakau re ka tau nima. Si ie. Hange pe e nau treat koe ai kakai ko tau fonua. Ha nau ngā koe ha mea. Kono mo oni o nā koe fie whakafahu koe tū koe taimini. Nau whakafofo lahi. Whakafahu. He? Mo e lele pe nau ki whakotūtū ume me hange pe hakau mafia. Hange pe hakau mafia. Valerie patai mai pe kakai. Te pēra tuka pēra totalat pe mo pe. But God knows. Peko hao mo me au whai koe taimi. He? Peko hao mo me au whai he taimi ni. Ko o mo whai pehe ki hataha o ksihi fo koe lauia e tohi matolu. Koe lauia e tohi matolu. Koia o ku atu ai whakamalo lahi ki a siaosi pohiva, whakapoponga o tangata uluaki, kai pehe ki a moale finau. This is an interesting fact e kwanga tuhara pena u share many chat rooms mo ngai friends ko o ku mau whengawe aki whetala noa aki. E mau fo I video koni o e mau tala noa polkalama koni heke lea koni ane nai. Na nau whanongoa. E nei pehea e mo are whinau na nau hiki ni mana tol I he paloti I koe ni e a lipoti koe ni a tonga tapu hongo fulu. Lipoti kona wahenga koe ni o e palemia. Pea whakama ala mai ai e mo ale kono uhinga he na nau tui na tolu ia ki he mea koe fie mau koe e kakai. Koe ke nau tui na tolu ke ngai mea koe ni koe ki he langa mo e haa mea kana nau koe uinga nau hiki ni ma ko ia pea mo vosa pea mo sai a piukala. He pea hoko mai lewa koe ke whamatala koe ai a siaos pohiva ne pe siaos na nau abstain nau tolu ia mei he hiki ni ma. Nau abstain nau tolu ia mei ai. Ai ko tuku e ta whanonga kau ta mai nau te whoki mai nau tolu. Ko iai o ko loto peo ke share mana tui. When you have to be honest ke te tala noa he whakatupu whakakau ki he kakai oi patoa. Pea pehe pe whoki o ko whiate a feedback me kakai ha osa sio he polokalama. Mahu inga ke tālanga pa mahu inga ke toi whakatupu laki e tau ilo. Na e pehe mai kakai o eke mai. Ko hea mena nau hiki ni mai. Ta tawai pe, e ko ungana kai ke loto e mea. Ne kai ke loto e pare miaia mo e mea ki he ripoti kon a meisi. Pau whakamatala atu ko petna ki si o pe, pa te pe mai toko tako. Se whakamatala si asina pe he ta tawai pe te ka hiki nima, pe ta hiki nima. Hange koe nau abstain. E au pe koe hiki nima whakalukufua, palot whakalukufua, ko pau pe ke pasia.
Toi hange koko o kou toi fiula te ea wia ai ita mai koko e akau mea pe mai. Pea ka paule o nau ilo e ti en ko pau ke pasi, ha whakahinga haikini mai ha mea koen ki he lipoti. Ko e ha mea na kai ke nau tu upe ai he hikini ma. He ku ikai o ku eke mai pe o ku ke tui ke whapasi ai fo i lipoti ko e ni. Ka kwau ke pehe ke hikinima. Pe ka pau pehe ke tae loto ke ka pau ke loto ke ai pa ke hikinima. Pe ka pau ke tae loto pe a ke hikinima he tae loto. Ai e ko mea neu tuhu i mai i he tau kau patoa. Hikinima ka pau ke loto. Pa ke toe hikinima whakafofonga ka pau ke tae loto. Ka tuku abstain. Pe a tuku ai o hikinima he mea ko ia. Ai ako nau whakakau ne tonu pe ke nau tu whakataha pe nau tolu against. Ka koe hange koe lau, tau atpe ngai leo, ka koe kai whake tau whakafofonga, ke tau ilo e ngai mea koe ia. O ka mau pe kau whakafofonga, o whakamatalai, ai uhinga, o e nau hikinima, mo e tau nta hikinima, pe koe mea pe a koe moau ke toki to o ai ho o whaka uhinga ai, pe ko interpret whakaton lea ai, a e nau mea au whakamatala mai. Kai ke, ko o atu pe e au ia ai tala noa ko mo tau kakai. Ko mea ko tope o ko hau ko o tala noa atu ai, ko mea pe ia ko os discuss mo whaahinga. Ai o ko loto pe ki hau tala atu. So ko mea ai o current, o whai ki ai e tala noa koe, ai kakai patoa. Ai kakai patoa mo oni. Pea ko lave koe ke he mea ko ni ko hatau pure anga mo e whakavare e nau ngai tutu uni. Pea mei alu whakatiki tato pe aku fukovi au pito ka whai wikendi, wikosi mo i wikendi. Hau tala no ai lulutai, kai ke nau tari ai lipoti ko na misika. Pe toi alu atu ko ni toi o mai whai lipoti ko ni koe mo ngai mahino, pe mahino ai e loi, ai pale mea kai pehe whoki, ki he ne kau minista. Ai taki he loi, pe a mui at kai whanga ki loi. Pe kono tāna ki klewa ko ia, o kuia, koe motu ai loi. Koe kui, oi whaloi. Kui, oi whaloi. Tau loto ke tau ata mea positivi, ka te tau o atu pe, because it's facts. Kua osi o mai e mo oni mea, pe tau ilo ai, and that's the fact. We speak about facts, we talk about facts, koe ni pe ko atu. Pa tau hoko mai mei ai. O se te ki pure anga mo, tau bango ia... Ko ia ai o tontonu ai ke tau whakakaukau, ke tau tala noa, ki o tau kau whakafofonga. Ko e halewa a tau tolu te tau whai, he tu e tai mini. O kui ai nai ha mea whakalao, o kui ai nai ha tau whakakaukau ke awe ha tau tohitangi, o ku fūpala ku whau kia te au ia hono ngahi o tau kakai. O ku kai ke nau mahu inga ia he mo ui, mo welfare e tau kakai koi tonga. O kua loto au ke tau eke, mo tau tala noa ko tau ka whafufunga. What are we to do now? Is there anything that we can do? He tu atu koe ni. He? Tau toki hoko atu ki ai ako tuipe e whai ngai tala noa, mo hatoi ngai tala noa, whakone ose ngai tala noa, ko hu mai lewa, o atu ngai tala noa, ke mo si, ke mo mea mai ki ai, ke mo iloe. Ka ki mua peu alu, o kou fie whakatontonu atu mea koe ni. O kou fie whakatontonu atu ai fufo i li mai he e tolai, ai posti, ai take klopolo a puslahi, ko tala mai tene akai kau whaafofonga patoa, me he patoa. Akai ko toki tua, e tau koa team. Ma te ai fia iwi, kak mau ik fo iwi ako. Ko hai koa atirila, siola'a, whatever. Ko hai ia ki he e tau ngā ue ki he patoa. He? Ofa mai
patoa people. A koe oku ke patoa mo oni. Na ke mui mai ko uinga ko mau inga i he visone akilisi. Na ke mui mai ngai principles o patoa oku iaha no ngai te fitoi whakakaukau mo no ngai toka te rine ke tau mui ki ai ki he sai whakalukufua ai whonua. Ka pau oku ke pehe koe mui koe patoa i a tiri lapa ke alona fo ue ka koutala atu ni oku ikai ke patoa. Kua mahino, mahana me patoa mai mahalo i he ngai te tau kōsi. Mo ka mata mai. Ko tuko taimini oku lele klaupolo he businessi. Te nauhanga yus ho mo ki ofa ko ni he patoa ke whakalele aki enau businessi. Ko tiri la na school muta e ako. Ko tiri la aku ta e lotu o ku hat mai pe aki tua i he ene to o ngā mo ui. Lea palaku, taki palaku, o ku mau lahi e ngai whamiri toko lahi o i kakai tui patoa he ngā ue he fuwhewhine palaku koe ni. And I will preach it again and again until I get through your head. Ko e ku whehu i. Ko hai ia, ke hau o lea fie mea mai ki he kakai. Ko e kakai whakafofonga koe no tau mui mo tau poupou koe ki ai, ne nau hanga e nau tolo ngā ue i honau ngai matai tohi. Ne nau tutupu e ngai whamiri lelei, ne nau whoket ki tonga ko ngā ue, ne nau hoko koe kakai whalala anga. Koe whalala anga haataha o lawai ai kakai ko o tonga o ato whiri i nau tolu ke nau whafonga i nau tolu ki he whare o lao. Koe taupotu taha ia haleai, ha mea hapure anga. Koe ha e ngawe atirila kua lava. Koe tangutu mai o tuku i mai e mea, nai oange mea tu i wata, ke ha o whakamatala mai aki, pea ne hanga komo homo uto ke tāna ke te sirini ke kumene mea rere fo ou. Pea ikai ke toe hataha, ko ne whai hanga ue rei ma e patoa. Nofo le rea mai a se tita, pea tapang mo tita. Oku mei lua, he sio atu ke ne nofo. Hala ke na tatau i he fika mo e lau konga. Hala ke na tatau ko se tita, ngā ue whewao fi aki pia moe pale mia malolo tap moia. Mui mai he talu me he te mo ha uai ki whe. Na kawa se tita awea tono api ono malu i aki no ai koe na atalanga. Moe kakai na nau ngā ue i mai nau tolu ia pia moe tangata e ki hau wholoa. Pia koe ngā ue kok whai se tita he kai ke lava ia e pusilahi. Ka aku meri e pak mo iloi pe moto se tita is a dignified person. She does not come forward o hao whai halea pe ko ha. Pe aku mo onia se tita ia. Whai pe atoe pere pela ia pe atoe he aike lea. Ka kou talatu en tirila. Alu moho vare kua. Alu moho whakamala ia. Moho o palaku ko ke hanga whakapalaku i ake visone tangata e ki moe patoa kotoa. Laka whai aka ho businessi pe te ke tuu mo unga. Pe ake lere moho ki kau kantiteiti kona o ke tuu aki mai o tō he mato. He te mau kata wholahi he tau whou koe kou talatka te koe. Te mau kata teka he whariki. Teka he veehala. Hono kata i koe moho ki kau kantiteiti. Ka pau o ku ke lere mai he papriki ke hao ai maha o kau ki kantiteiti. Pea ke marip ono fo maupe hono ai mai. Tapo pito ke hao lea mai ke e mau kau whakafonga nau hela ia he o ngā we e mea e patoa. Ko e kau whakafonga kone toko hiwa mea misisika mo toenga toko walu. Ko nau tolu o nau whakafonga i mai asino askitu a mai whakahasino mai ai ngā ue a akiris pohi. Wako nau tō nau kei loto, nau puke, ai mea koe ni o tau ui koe patoa. Whai hake whai hipo tō ngā tāki non mea. Kai ngā loi ai pe koe ne tāki, alu pe koe tirila tāki pe koe kuke, os hau pe koe o tuku i mai pe koe i ho o ngāhi pousi mo ngāhi lea mo ngāhi laivi. You are pathetic. And stupid. Kau toi mo stupid yang e kau mui ia. Ko ia lila. Ko ia.
Tānaki pe li la sirini pe ai kau mui. Fai ake ngā we ai sirini pe ai kau mui. Awe ki tonga ai sirini pe koe ai kau popo patoa ke toi tokoni pe ki tonga o mai pe ko ia o mauai ene silini ene businessi. That's the business she runs. Which is another episode he kutau maulolo to heponi. O kua kirikiria he ne nofo pe ava mai ke ne pehe. Ko hai ia, ai lare kini ko eni na e tala ko e se tita motu apuaka. Ai lare kini ko ia au hau ke lea mai mo ta e ufi mai e nea a mai pe ane ta aki mo tuku hifoi ai kau whakafofonga au patoa. Kana ke off mai hen ko ato pā whaluko whela. Anyway, o koe ke roto ke endia I he negative note ko ia. O ko ofat ke mou tolu, pia koe pako mou kore whamoremore atu pe he tōki tu ahangahi lea, koe anga pe mamahi e tau ngā ue. O ku ikai ke te tāri au ke lere mai klopo loko whotutu, o ku ikai ke nau patoa. O ku ikai ke nau patoa. Koe mea pe ku hau koe palaku pe mo kape, he koe mea pe ia au nau mau matai tohi ai, koe tākiloi mo kape. Mo wha mo ngau au ngā. Mo mori hau mau taimi, he sio mo tā naki hono mou vewe. O ku mau nofo, ki hono feinga mono whakamama kakai ke nau ilo, ai palaku e pure anga koe ni, o ku whai, ki o tau ka inga I tonga. Mole pe ho mau taimi, ke mau matolo, toi o mai o whakatonu ho o mo wanga palaku, mo wanga I manu. Anga I manu. Kai kia tae poto he kape, kai kia tae poto he tau taaki, kai kia tae poto he fuhu o whamai, seuke. Ka ko e tau feinga koe ni, o ku tau feinga, ke whakamama kakai ki he mea whakapolitikale. Mo wo ka patoa, o whai hangaue ofa, pia mo whai hangaue, oku whakalanglangi ia ai eiki. He koe mea ia koe te ke ilo ia mea kou totonu. O te mautari ke o mai ke whainga mea pehe, whakawowo pe. Kai whakawowo whakapulo I ake kovi. He? Ta tau tau pe whainga tō onga ia koe ai klopolo. He? Pea mo drug dealers koe nau donate koe nau sirini koe ki he ufare lotu. Koe pehe e save ho nau soul. Na wo whakatau e marijuana mo drugs ke he o maama ni. He? Palo pare mai ai o tu ai ngahi loto whare ngahi whamiri mo mea he drug use ko nau ngahi kupwhekau aki. Palo pare mai ai pure anga ko toa pe ko uhinga ko ngahi medical expenses ko whai ko mono rehappy mono treatment o kakai ko nau addicted ko he drugs. Ka ku lele mai pe a drug dealer ia mo e fulau kilu. Mea ofa tu aki ki he ngahi whare lotu pahanga ke he lewa pa priest mo e ha ko uhinga. It's drug money, just dirty money. Ta tau tofu pe mentalati ko ia mo e tau nofo ko ni ko ai kakai ko nofo ko to tui ke patoa o ko uhinga ke spirit of giving. O ko ofa ke masiva. O mi pe ai futaki ko ni o kape palaku ta ake ngai family. O kai ke mo hanga o ngoi o affecti ai mo tolu. O ku kai ke mo kea ki ai ko uhinga ko ha ko kai ke ta aki ma mo family. He? Ngai ke toi mama tu ke ngari ngai utau mama ko tau mama ko tau pe ko sio atu ko te tau to ko luo o ku tau afe. Kai ke at po sio ko luo to ai pe he luo o pan luo ai pe. Tau whenga I mo e patoa ke whakafoki mai ke tau nofa visto ne, pa tau whi ofa aki, pa tau tāno alelei, pa tau whakahiki I ho tau kau ngā whono ngā. Ke tau o ngoi o ku tau mo ui fia, pa tupulaki ha ke tau pe, tau mo ui whakalau maari e, tau mo tau ngahi mo ui kon I he whiohi, I he teke whapolitikare o ku ke tui ki ai, pe au tui ki ai. O kou ofa atu, ka kou pehe tau whi unga he pōni. Ka toki hoko atu, I will update you pe te tau mea whakaku, pe te tau lai whakaku ka o ku lai o taimi o ku spend ai ke tala noa
Mo tau kakai tonga. So ko ngai o ko whiwhia au iai, ko ngai news ko toa pē, mo ngai mea ko toa pē o ko hau koe ni o vai vai ke mo tolu, ko ngai mea ia i ngai tala noa mo tau kakai mei tonga. O whaat ka mo tolu, be kind, pe te faka'osi aki pē e popo aki ofa tu ki hok sister koe ni ko paia ta ai whinau i he mole hono hoa. O ko ilona aswai e popo aki he mau Palestini, kai pehe ki a malama, but o ko si fia whaka atu pe e kaunga mamahi, kai te koe paea ofa pe, ke hanga he e ki a whakapulupulu a koe ene melino, mo no ngā i he taimi o whaingata ia. Mau ofa atu, pe koe mau ki lo tupe o whakakau atu, neongo ne vai vai. O whakatek mau tolu, tau tok si o he next live. In the meantime, until then, be kind to one another. Good night.